Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорен, ҳаматон да ҳурмат, раҳмат. Барои комментариҳои хуб, барои дастгирӣ, барои ҳар як боре ки бовар мекунен мо билет мегирем, ҳаматон миннатдорем бародаро. Дар аэропорти Домодедово қарор дорем. ҳамин охири вақтҳо мо дар саволҳо шидаистем ки раҳҳо баста мешаванд, самолётҳо дига парвоз намекунанд. В общем, хостем дар бораи ҳамин масъала пурра маълумотим. Дар ӯ видеомон гап зада будем, бисёриҳо нафаҳмидан ва оддӣ карда фаҳмонем дар ҳамин масъала. Ва пеш ҳамин мавзӯъро сар кардан хостум ӯ видеое ки партофтем, мегем қатъи хоҳар ӯ дафъа якум видеош буд. хай кадом одаме ки моро якум тамошо мекард, мисол видеои марам пеш медиҳад, ма гум мекардам, мисол якум видео ҳамунҷа да ба ҷои узбекистон гуфтагиай, ай ҳамаи бародаро бахшиш мепурсам барои и хатогӣ ва як хатогии дига шидагие ки мисол вақте ки ман видеоро сиёмка мекунам, дасти рост қати салом мекунам, а вақте ки монтаж мекунам худна аю тараф мемонам, дасти чап қати мешава, ҳамира хато нафаҳмем бародаро. Мисол ҳамаи ҷода ҳамдигар фаҳмӣ боша, фикр мекунам беҳтарин мешава. Ва аэропорти Домодедово қарор дорем. Гуфтем гапо ки масъалаи рейсҳо маҳкам мешава дар бораи ҳамин маълумотҳое ки мо гирифтагием. Дар ӯ видеомонам гуфта будем ки самолёти С7, яъне ки российский компания, бисёриётон медонед, толка самолёти С7 ай 5 число ҳамаи рейсҳоша отменит кард. Мисол мо ӯро дар назар надорем ки самолёти Somon Air ёки Ютер ёки Урал компания, мо и компанияҳоро дар назар надорем, фақат С7 российский компания ҳамаи рейсҳоша отменит кард. Ба Тоҷикистон, ба Ӯзбекистон мисол бисёртар хуҷанд парвоз мекард ёки пересадка қати Тоҷикистон мерафт, и обратно меомад, ҳамаи рейсҳоша отменит кардагиай. Ва дина бо авиакасамон хабар дод ки самолёти Аэрофлот ки бисёртар Турсия парвоз мекард, Ташкент парвоз мекард, мегем ҳамин ду самолёт ҳамаи рейсҳоша отменит кардагиай, фақат ду самолёт ки сабабаш маълум нест ки ай чӣ сабаб. Рейсҳое ки бародарое ки самолёти Somon Air да ёки Урал да ёки Ютер да ки ай Вунук-ва Душанбе мерава, мисол Вунук-ва Душанбе, Кулоб, Хуҷанд, Бохтар ёки Домодедово, ай ҳамаи шаҳрҳои Москва ба Россия парвоз мекунад, ё самолёт ҳамин самолётое ки гуфтам Somon Air, Ютер, Урал парвоз кардест, яъне ягон рейсшам отменит шидагӣ нест ва бародарое ки билет дорен беташвиш ҳозир аштед. Агар ягон навигарӣ, ягон хабар шава, иншаллоҳ ки шумода мерасонем. Ва ин маънои ӯро надорад ки ду компанияро ма мисол рейсҳоша отменит кардан, граница маҳкам мешавад, хали гап хабар нест дар аэропорт ва ҳар рӯза парвоз кардестай. Дар масъалаи билет ки мисол 1 феврал да бисёриҳо буд ки мо да занг мезадан, билетҳо 7-8 ҳазор буд. 7-8 ҳазор буд. Душанбе ёки Кулоб ёки Хуҷанд, мақсад ки ай Россия ба Тоҷикистон рафтан. Ва ҳозир боша қимат шидагиай. Дастрошнида баъзе вақтҳо намеёвем, баъзе вақтҳо 18 ҳазор, 19 ҳазор, 20 ҳазор билетҳоро меёвем. мисол ай пештарада фарқ кардагиай. ва дар ҳар як комментариям номерома мемонам, занг мезане, иншаллоҳ бо нархи навора гап мезанем. мисол ягон саволам дошта боше, ҳаракат мекунем, ҷавоб мегардонем. ва як чизи дига ки мисол ҳамун видеое ки пештара ки ман партофта будам, ман ина 2 сол шид мисол одам рӯй мекунам, мо одамое ки бовар мекунанд, аввал раҳмати мисол шукри Аллоҳ, ҳолатое мешид ки пассажир виноват буд, не ки мо дар дигар каналон ному сиёҳ наброя гуфта ай худмо расход мекардем, чтобы ки ному сиёҳ нашава. Як гапои навистанд ки одамам мешикана. хай ҳаматон да ҳурмат, ҳаматон боше, бои хоҳар барои билетҳо камтарак маълумотон метиҳад ку гап зад. Ассалом, билетҳои моҳи март Москва Душанбе аз 12 ҳазор то 20 ҳазор аст. Москва Кулоб ай 12 ҳазор то 20 ҳазор. Москва Хуҷанд 14 ҳазор, 15 ҳазор. Прямой рейс. Ва аз Тоҷикистон ба Россия Душанбе Москва 39
تا 43 هزار است. کلاب مسکو از 50 تا 52 هزار است. خوجان مسکو ارزانش Yosh abrada. Ay Tojikiston omadan. Yosh ay Tojikiston omadan. خوجان مسکو ارزانش 45500 روبل. وختار مسکو جای خالی نیست. بعد واریانت های ارزانش پریسات کاکاتی میآوند. تمام. دیگه چی نمیگی؟ رحمت کی поддержка میکنه. همخا. واینم خالی برادرانم مثل نرخ‌هایی که قیمت بود یا دستروش نش بدن و نرخ‌هایی که ارزان بود مثل بر وقتر این نشما ای حاضر با ماه اپریل گیرن ارزان‌تر میگیرن مثل هستن آدمایی که دام چیزلو یک ماه پیشکی گرفته بودن ارزان یافته بودن احوازی قیمت‌تر و این نرخ‌هایی که گفتم ممکنه که با 100 پس علی شوه مثل بلیط هیچی گفته نمیشه و حالت‌های میشه که حالت‌های میشه که مثل 100 بلیط علیش میشه یا که بالا میشه یا که پایان میشه خیلی بسیار وقت اون نمیگیریم یگان سوال یگان کامنتاری هم میشه و انشالله زنگ میزنه باشه همتون رحمت برای همش باشه السلام علیکم برادر و علیکم سلام خوبی تنجا کجا رحمت میشه کجا پرواز داری اکا تاجیکستان مسکو دوشنبه دوشنبه ای ایرپورت دامادد و سامالیوت سومون ایر بلیط کی خریدی اکا همین روز خریدم همین روز اومدی برای همین روز چند سو خریدی اکا 38500 38000 همین روز برای خودش ها بله دیگر روزا هم خیلی هست بله قیمت شدگی مثل یک برام مردم راه کشیدگی اگه همه جو گاب رو اومده که گرانسو محکم شه و دیگه همه راه کشیدگی برای همه خودم مثال گفتم که بیای در پیش آدمایی که تماشا میکنن بگیش تو باور کنن در حقیقت هم خیلی نرخ شدگی در 70000 71000 شدگی بله اکا جان نرخ کنکریت نخستگی ویدیوی خودمون تماشا میکردی اکا تماشا میکردم من باور نکردم راست دیگه خودم فهمای اومدم یعنی ایرپورت حاضر در حقیقت که همین نرخ هم خیلی شدگی این است همیده بله اکا جان قیمت شدگی و همون ویدیویی که قطعی همین دخترک کرده بودیم اکا تماشا کرده بودم منی هوا یگان جوش نیست اومده بود اکا نه من اشتیاق به خیلی دخترک ایزوکاش اینه که نه ده خطا کی چیتا بوده با خدا یک گپای گفتن مشکنه آدم ده نه در حقیقت نه توری میگوین نه که در حقیقت خیلی آدم بزاشیم کنه نمیشه بله اکا جان لوبوی آدم لوبوی کارتون شیب میکنه مثال دستگیری هیچ نه یک چیزا میفهمم فکر میکنم که بهترینه و برای مردم تاجیک مردم مهاجر مردمی که هر یک ویدیومون رو تماشا میکنه چی میگه نکا گفتنی هستم که همین اکا همینجا بیاین لوبوی نه دستگیری میکنه انشالله اینا با خود یگان جو نفهم یگان سوال داشته باشی پرسو که نه همش 100% همش کنکریت نکرد ندون میجوره گاب نیست لیکن اصلا ویدیو در حقیقت بچه‌ها یاردم کرده ساسی نه اکا این خالی گپا بنویسن با خوشت میتاد خالی حرکت میکنی ولی یک گپا بخدا نویسن ما دلم سیاه شده خای نه همیاد ندیر خیلی در لبوی کراس یگان آدم به معنی است که توری هم بگه یارستون بگه ساعت 11 میپره همینجا ده باشه 500 لایک بجقا خیلی لایک بچه‌ها ژیلت نکنه اینجا نه خیلی گپ چاپه کارش کد میخونه را هستی حرکت کی بچه‌ها میمونی اینجا بله اکا جان و یک چیز دیگه را خواستم برسونم که مثال آدم‌هایی که دکومنت نداشتن یا که فمیلیز میرفتن برای دکومنت کردن میگفتنشون که گرانیتسا پرسکت کنه و خودمون بسیار برادرها در بلیت ترکیه ارمنیا میگرفتیم حاضر نویگت نمیشه بگم نویگت نقلیسته برای که 25 30 35 40 هزار وابشیم هم قیمت شدگی هم بسیاری ریزهاش اتمنی شدگی اما آدمایی که گرانیتسا پرسکت کردن هم حاضرش ده صبر کنن باشه همتون